Tubahaye ikaze bakunze ba Ebaba TV5. William Masvino yongeye kwegukana ikamba ry'umugabo mubi. Umugabo w'imyaka 50 William Masvino ukomoka muri Zimbabwe yongeye kwegukana ikamba ry'umugabo mubi kurusha abandi muri icyo gihugu. Ni irushanwa ryitwa Mr Agri Competition. William akaba yegukanye iri rushanwa ngarukamwaka ku nshuro ya 5 rigamije gushaka umugabo mubi kurusha abandi. Mu gihe abategurira irushanwa bemeza ko bashaka ko rigira amahirwe nk'iry'ubwiza. Masvino yahigitse abandi bahatanaga bane barimo abakiba be bibihe byose Fanuel Musekiwa, Maison Sele. Muri iryo rushanwa ryaberaga hitwa Mutangaza Hideout muri Glomons. Uretse iryo kamba kandi yahawe amadolari 500 n'inka imwe, mu gihe Musekiwa wabaye wa kabiri yabonye amadolari 200, naho Sele waje ku mwanya wa gatatu ahabwa amadolari 100. Mu ijambo rya William yavuze ko atewe ishema no kuba ari we muntu mubi muri Zimbabwe, ndetse ko ashaka uko ashoboye ububi bwe akabushyira ku ruhando mpuzamahanga. Ashaka gukora uko ashoboye kose ububi bwe akarushyira ku ruhando mpuzamahanga, bivuze ko ashaka kuba rwose international Mr Agri. William rero yegukanye ikamba ry'umugabo mubi ku nshuro ya 5. Akaba ari igihembo cyatanzwe ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki 13 z'ukwezi kwa 8. Ngayo nguko rero abandi babi babyifuza bazajye guhatana na Mr Agri William ukomoka muri Zimbabwe.